za sport, edukaciju, rekreaciju Start i koordinator projekta Start with Love, Start with Basketball. Evo, drago mi je danas da smo ugostili ovde veliki broj djevojčica koji već 5. godinu za redom i 3. put ovaj projekat imamo organizovan u sklopu udruženja za sport, edukaciju, rekreaciju i Start iz Tuzle. Ovaj projekat već 3. put generalni pokrovitelj, odnosno jedini pokrovitelj je Američka ambasada u Sarajevu. Oni su zaista prepoznali vrijednost ovakvih druženja. To nisu klasični košarkaški turniri gdje djeca dođu, odigraju utakmice i odlazi svako svojim kućama, nego u miksanim ekipama, u novom okruženju, upoznaju nove prijatelje. Ove godine su obišli Gračanicu, Srebrnik i Banja Luku, te su djeca imala priliku da prenoće kod svojih domaćina. Imali su priliku, osim tog košarkaškog druženja, da vide način na koji njihovi vršnjaci žive praktično u drugim porodcima, u drugim gradovima, što je bilo za njih jedno posebno iskustvo i jedan projekat kojih je vrlo malo na našim područjima. Ja sam Alma Softić, trenerica ekipe G-Start iz Gračanice. Evo, nama je već 2. godina kako učestvujemo u ovom projektu, ali evo pričat ćemo o ovoj godini. Mogu reći da smo bili domaćini u Gračanici, jednom išli u Banja Luku, išli u Srebrenik. Mogu reći da je ovo jedna lijepa pozitivna priča u smislu da se djevojčice družile, upoznale, stekle nova prijateljstva, bili domaćini, bili gosti u drugim gradovima. Osim toga smo nešto naučili vezano i za košarku. Ono što je nekako najpozitivnije je činjenica da ovdje nije konkurencija, nego da je druženje u prvom planu, ali znamo da se najbolje uz druženje zapravo ističu nova znanja. Mogu reći da sam stvarno ponosna i sretna što smo dio ove priče i vjerujem da će u budućnosti ovakvi projekti biti prepoznati od donatora i da ćemo nastaviti sa nekim novim generacijama, da što više djece je prošlo i doživjelo ovo nešto lijepo. Ja sam Samra Haas, dolazim iz kluba G-Start iz Gračanice. Ja smatram da je ovo bilo jedno predivno iskustvo. Upoznali smo mnogo novih prijatelja i doista naučili nešto novo u košarci. Mateja Jurinčić iz ženskog košarkaškog kluba Urlovi. Onda u protekla 3 dana 3 turnira bilo je savršeno, imali smo puno vremena, bilo nam je fino jednostavno. Imali smo turnire, dobijali neke majice. Ja sam Zarina Dedić, dolazim iz kluba Silver Kings iz Srebrenika. Pa prvi turnir smo odigrali u Gračanici, tada je mislila sam prvo da se nećemo uklopiti, ali nije bilo tako, baš smo se složili svi i to je bio zapravo prvi dan dok smo igrali utakmice, baš smo se svi slagali. Onda smo išli u Banja Luku, nismo se dugo vidjeli pa smo se još više poželjeli. Nakon toga odmah sedmicu poslije smo išli, one su dolazile nama u Srebrenik, tu smo se potrudili da ih najbolje ugostimo, baš kao što su i one nas, da se lijepo slažemo, družimo. I evo sad, sedmicu poslije toga smo došli u Tuzlu, ovdje ćemo odigrati basket turnire i nadam se da će nam lijepo biti. Edis Bajrektarević iz škole sporta Silver Kings, projekat Starta je izuzetno dobar projekat u kojem smo već 3. godinu. Cilj ovog projekta je na neki način zbližavanje sredina koje su dugo vremena bile razdvojene i mi smo u sklopu projekta ove godine imali posjetu Gračanici zajedno sa djevojčicama iz Banja Luke. Također djevojčice iz Banja Luke i Gračanice su bile kod naših djevojčica smještene i ovo je završna manifestacija ove godine, znači gdje se te iste djevojčice druže, upoznaju, igraju i razmjenjuju iskustva i na neki način se zbližavaju. Kažem, izuzetno koristan, izuzetno dobar projekt, pohvalio bi nositelja projekta Azru Bečirović na ovoj odličnoj ideji koja sigurno ima budućnost.